हाँ पिकनिक में जाएगा सर, दो बस हायर करेगा, अच्छा से जाएगा पिकनिक में, डुम्बुर में जाएगा पिकनिक में। आफ्टर 16 तारीख के बाद हम लोग सब मिलेगा फिर से। प्लीज डिटेक्ट, अपना ईगो को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, जो अरे ये वो है सब छोड़ो। ये टाइम जीतना है ना, ये एक चांस है, इसके बाद हम लोग को मिल गया। Asing tini ani mungpila sang sawana ani mumbai thang dabrama angkai ang sal kolongma dagai Atisa ni General Secretary ni samkhlai tongo ani logi o Phaibaikha Vice President AGS angkai Treasurer omaike Phaibaikha tai sini CC member angkai tai division ni kwbangma workers Atisa ni workers rok Phaibaikha kasing tini totally oro sing Phaibaikha around 40 to 45 jana mahai. Last year Phaibaikha rasang calculation nai malaya but exact figure ri malaya but confirm 40 above omahai sing Phaibaikha angkai te kaisa thasing je question khaima hai sing tangai Bubagra no tini o jarawo last tini o tamne 13 o midnight omahai o horo jara sing tini phaimani angkai kaisa no wansung mo je separate statehood je Bubagra ni demand ba je triple land ba greater triple land same abo kono different krai ka haipano Bubagra ni thanio singno horka bo je o je demand no fulfill khaimanai bono khlaiman sinai Ipft ni kwbangma tongo singnugi phaikya boroni thanio sin expectation kraikya totally hopeless thangka abagai sing wansoka Bubagra no sino o solution sini je musungmani je demand no abono bo fulfill khainai ni sing wansugo te abagai no sing tini oro sing phailaikya emne sini total sing oro tini phaimani ingke 40 jana haipano sini voter hangka sing 215 omahai sini voter tongo obaita ka nukhung ningai tabuk sing to jotno young sini nukhung parents tongo father mother omahai kana sing praina nukhung 3 jana karom kana sing above tongo obaita